Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira mbabwire ko twirwaneho ishinja bwana Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsemba abanyamulenge. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinja ihuriro P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutsemba abanyamulenge. Umwe mu ofisiye bakuru batwirwaneho Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma yaho P5 igabweho ibitero bikomeye mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati bwana Kayumba Nyamwasa yaraje ariko nawe ntabwo yizanye ati kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye muri iriya myaka ishize ati barahangaha ati n'abakaremera. Icyo gihe rero ati haje abasirikare bagera hafi kuri batayo ariho rero ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa bamwe bajyanwa muri gereza, mwarababonye rero ku mateleviziyo atandukanye bamwe bacibwa imanza mu gihugu cy'u Rwanda. Colonel Rugabo Fidel yakomeje agira ati none uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo ni Tawimbi, uwo ni Masunzu ati Munigantama ndetse ba Nyamusaraba n'abandi. Ati Kayumba Nyamwasa yaraje ava Afurika y'Epfo ajya i Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose ni amakuru dufite afite amasoko yizewe. Uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi ndetse n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri RDC wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi bakorana inama itegura uburyo P5 reza korera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi, yabonanye n'abandi bakuru b'interahamwe bavuye ino muri Kongo barambuka bashuriwe na leta y'u Burundi. Ati bambikwa impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'abarundi, ati bakambuka bakagera mu Burundi niyo bakoreye inama. Ati barangije rero kuzuza gahunda, ati bavuze ko bagomba rero kuzamura ingabo, ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo akaba yemeza ko Kayumba Nyamwasa we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ko yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba RDC, nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Ati ariko iyo Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka, yafashe indege ajya Kinshasa kubona n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere yuko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntaho rero ihuriye na MRDP twirwaneho, ahubwo ni abanzi bacu ati batumazeho. Ati nibo rero bafatanyije na FDLR, ati nibo bafatanyije n'umutwe wese n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo atangaza ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP twirwaneho yiteguye guhangana nayo nkundi mwanzi wese, nk'uko uyu Colonel Rugabo yakomeje kugenda avuga kuri Kayumba Nyamwasa. Mu yandi makuru avugwa, wahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yagiye gufungirwa mu cyumba cya wenyine nyuma yo guhamya ibyaha byo gukoresha amafaranga atemewe mu bikorwa bye byo kwiyamamaza muri 2007. Makuru ajyanye n'ifungwa rya Nicolas Sarkozy yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. AFP yavuze ko amakuru yahawe n'abakozi ba gereza ya La Santé Sarkozy azafungirwamo avuga ko uyu mugabo azafungirwa mu cyumba gifite metero kare 9 kiri mu gice cy'abafungwa bonyine. Iyo gahunda ngo yashyizweho hagamijwe kumurinda guhura n'abandi bafungwa. Kugeza ubu Nicolas Sarkozy yamaganye icyemezo cy'urukiko avuga ko ari akarengane kandi ahamya ko ari umwere. Abavoka be bamaze gutanga ubujurire kandi barateganya gusaba ko igihano cyo gifungo cyahindurwa icyo gufungirwa iwe aho kumushyira muri gereza. Ku 25 Nzeri urukiko rwa Paris rwakatiye Nicolas Sarkozy w'imyaka 70 igifungo cy'imyaka igera kuri 5 nyuma yo kumuhamya ibyaha bijyanye n'inkunga y'amafaranga yahawe na Muammar Gaddafi wahoze ayobora Libya ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa. Urukiko rwavuze ko Nicolas Sarkozy yemereye Gaddafi namuha inkunga azamufasha no kongera kugira isura nziza ku ruhando mpuzamahanga. Umucamanza yavuze ko ibyaha Nicolas Sarkozy yakoze bifite uburemere budasanzwe, bityo ategeka ko afungwa ako kanya. Nicolas Sarkozy wayoboye Ubufaransa kuva muri 2007 kugeza muri 2012
yabaye perezida wa mbere wo mu gihugu cyo mu Burayi afunzwe nyuma y'uko asoje manda ye. Biteganyijwe ko azatangira igifungo cye ku wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira 2025. Ubu rero akaba ari Nicolas Sarkozy wayoboze ayobora igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma areka mu yandi makuru mbabwire ko Zelensky uyu nguyu ni perezida wa Ukraine. Amakuru aravuga yuko Zelensky ashaka kwitabira ibiganiro bya Trump na Putin atigeze atumirwamo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky atangaza ko yiteguye kwitabira inama izahuza perezida w'Urusiya Vladimir Putin na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump i Budapest muri Hongria naramuka atumiwe. Bwana Trump aherutse gutangaza ko nyuma y'ikiganiro cy'amasaha 2 aherutse kugirana na mugenzi we Putin bemeranyije guhurira mu murwa mukuru wa Hongria Budapest. Mu gihe rero cya vuba Trump akomeje yo kugerageza kuba umuhuza mu biganiro bigamije kurangiza intambara imaze imyaka irenga 3 n'igice muri Ukraine. Nyuma y'ibiganiro byahurije Zelensky na Trump muri Amerika mu mpera z'icyumweru gishize, Zelensky yabwiye abanyamakuru ati nindamuka ntumiwe i Budapest muri Hongria, niba ari ubutumire butegura inama hagati yacu uko turi batatu cyangwa se mu buryo bw'uko Trump yahura na Putin hanyuma akaza guhura nanjye mu buryo ubwo ari bwo bwose tuzabyemera. Nubwo bimeze bityo, perezida wa Ukraine yakomeje kandi kunenga icyemezo cyo gushyira iyo nama muri Hongria. Avuga ko icyo gihugu gifitanye umubano mubi na Ukraine kandi gifatwa nk'igihugu cya mbere umuryango umwe w'Uburayi gishyigikiye Uburusiya. Yagize ati ntabwo nemera ko minisitiri w'intebe rero ubangamira Ukraine ahantu hose ashobora kugira icyo akorera abanya-Ukraine cyangwa se ngo atange uruhare rushingiye ku kuri. Yavuze yerekeza kuri minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orban. Ukraine yatangaje ko yiteguye kandi kwitabira inama izahuza Zelensky, Putin na Trump yabera mu bindi bihugu bifatwa nk'aho bitabogamye birimo Turkiya, Ubusuwisi cyangwa se Vatican. Bwana Trump kuva yagaruka muri White House uyu mwaka akomeje kotsa igitutu impande zombi kugira ngo habeho iherezo ryihuse ry'intambara yo muri Ukraine. Ashyiraho ibiganiro byahuje abayobozi b'Urusiya na Ukraine ndetse anakira Putin muri Alaska, nubwo izo mbaraga za diplomasi zitaratanga umusaruro ufatika kugeza amagingo aya ngaya nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwire ko ikigo cyitwa Pegasus nyirango byigeze kugarukwaho cyane mu makuru atandukanye, ubwo n'umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba yashinjaga leta y'u Rwanda ko yabarifashishije uburyo mu kuneka amakuru kuri we ndetse no ku mubyeyi we. Ikigo rero cyakoze Pegasus cyabujijwe kongera gusunutsa amazuru makuru y'abakoresha urubuga rwa WhatsApp. Urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwafashe icyemezo gihagarika burundu NSO Group, sosiyete y'ikoranabuhanga yo muri Israel yakoze porogaramu ya Pegasus yifashishwa mu bikorwa by'ubutasi, gukomeza kwibasira ndetse no gutata abakoresha porogaramu ya WhatsApp. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'ikirego cyatanzwe na sosiyete ya Meta muri 2019 ishinja NSO kuba yarifashishije uburyo bukoreshwa mu kubungabunga umutekano w'amakuru w'abakoresha WhatsApp cyangwa se ikinjira muri telefone za bamwe mu banyamakuru, abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ibimenyetso byagaragaje ko NSO yakoresheje amayeri yo gusuzuma no guhindura uburyo bwa WhatsApp yubatsemo kugira ngo ishyiremo mu ibanga porogaramu yayo y'ubutasi kandi igakomeza ivugurura imikorere rero yayo kugira ngo rero idatahurwa. Umucamanza witwa Phyllis Hamilton yavuze ko ibikorwa bya NSO byangije bikomeye cyane icyizere WhatsApp iha abayikoresha ku mutekano w'ubutumwa bwabo. Nubwo yategetse ko NSO ihagarika ibyo bikorwa, Hamilton yagabanyije indishyi zigomba gutangwa ku byabaye ziva kuri miliyoni 168 z'amadolari Amerika zigera kuri miliyoni 4 z'amadolari Amerika gusa. Uyu mucamanza kandi yateje agaciro ibirego nk'ivyo ku mbuga za Facebook na Instagram kuko nta bimenyetso bihagije byagaragazaga ko naho hagabwe ibitero bisa nk'ibyo. Umuyobozi wa WhatsApp witwa Willy Cathcart yakiriye neza iki cyemezo, avuga ko ari urugero rukomeye rwerekana ko ibikorwa nk'ibi by'ubutasi bifite ingaruka zikomeye cyane kandi bigomba guhagarara vuba na bwangu.